Kapitulli 16 tek Mateu. Dhe ka ek të kefalio, sto κατά Μαθαίου, αδελφέ. Rreshti 18-19. 18 και 19 εδάφιο. Λουκάσιο τα σίγμα. Ματθαίος είπαμε. Ναι. Μαθαίος. Të dy këto vargje shpjegim. Lexojmë shqipo vlla. Dhe unë po ju them gjithashtu se ti je Pietri dhe mbi këtë shkem unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e therrit nuk do ta mundin atë. Dhe unë do t'jap qelsat e mbretërisë së qejve, gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë do të jetë lidhur në qej, dhe gjithçka që të kesh zgjidhur mbi tokë do të jetë zgjidhur në qej. Να τα ερμηνεύσεις αυτά τα δύο εδάφια, παρακαλώ, αδελφέ Αντώνη. Το 18 και το δεν... Και εσύ είσαι Πέτρος, έτσι, αυτό το εδάφιο, έτσι. Ωραία. Έκανε ο Κύριος μας μια ερώτηση. Τι λένε οι άνθρωποι για το πρόσωπό του? Bëri një pyetje Zoti jon dhe tha, çfarë thojnë njerëzit për mua? Και ο Πέτρος, είπαν, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας, ο Ισαΐας, κάποιος από τους προφήτες. Dhe tha se disa thojnë se je Jeremia, disa je Isaia, disa thojnë se je një nga profetët. Ο Πέτρος πετιέται και λέει, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Por foli Pietri dhe tha se ti je biri i Perëndisë të gjallë. Και ο Κύριος μας τους λέει ότι εσύ, του λέει, είσαι Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα, του αλλάζει δηλαδή το όνομά του, τον λέει Πέτρο από Σιμώνα. Dhe Zoti i thot Pietrit, nga Simona quan Pjetër, që do të thot gur, i thot ti je guri. Και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Dhe mbi këtë gur ose mbi këtë shkëm do të ndërtoj kishën time. Ποια είναι αυτή η πέτρα? Η διδασκαλία. Kush është ky shkëmb? Është mësimi. Αυτό το οποίο πίστευε ο Πέτρος. Pra, ajo që besoi Pietri. Τι πίστευε ο Πέτρος? Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Çfarë besoi Pietri? Besoi se Krishti është biri i Perëndisë të gjallë. Όταν παραδείγματος χάρη κάποιος λέει ότι ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως λένε μάρτυρες εκεί οι διάφοροι. Kur për shembull dikush thotë se Jezu Krishti është kryeangjulli Mikael, sikur se thonë për shembull dëshmitarët. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού. Ai njeri nuk mund t'i përkas kishës së Krishtit. Εάν δηλαδή δεν πιστέψουμε αυτή τη διδασκαλία, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, Pra nëse nuk δεν έχουμε μερίδιο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Nëse nuk mund ta mësojmë këtë doktrinë ose këtë mësim se Krishti është biri i Perëndisë të gjallë, atëherë nuk i përkasim kishës së Krishtit. Και λέει τώρα ότι σε αυτή την εκκλησία πάνω, πύλες άδου δεν μπορούν να ισχύσουν. Dhe thotë se në këtë kish dyert e ferrit nuk do të ta mundin atë. Όποιος δηλαδή πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όταν πεθάνει δεν πάει στον Άδη. Kush όποιος κάτσε μην το κάνω λάθος γιατί δεν το πιάσα όλο. Όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όταν πεθάνει δεν πάει πια στον Άδη. Kush beson se Jezu Krishti është biri i Perëndisë të gjallë, kur të vdes, Δεν μπορούν δηλαδή οι πύλες του Άδη να κλείσουν και να κρατήσουν μέσα τον άνθρωπο που πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. kur të vdes nuk do të shkojë në Hades. Dhe nuk mundën pra që dyert e ferrit ta mbajnë atë, sepse ka besuar se Krishti është biri i Perëndisë të gjallë. Ενώ παλιά οι πιστοί πήγαιναν στον Άδη, όπως ο Αβραάμ πήγαιναν στον κόλπο του Αβραάμ, Kurse përpara, sikur është tek Abrahami apo tek të tjerët, shkonin në gjinë e Abrahamit.
Αυτοί τώρα πηγαίνουν κατευθείαν στον Κύριο. Kurse tani ato që besojnë në Zotin se është biri i Perëndisë të gjallë, shkojnë direkt tek Zoti. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας, όποιος πιστεύει σε μένα δεν κρίνεται, Për këtë tha Zoti se kush beson në mua nuk gjykohet, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. por kalon nga vdekja në jetë. Εμείς δηλαδή δεν θα πάμε στην κρίση όσοι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ne nuk do të shkojmë të gjykohemi pra ne që besuam se Krishti është biri i Perëndisë të gjallë. Ούτε ο Άδης μπορεί να μας κρατήσει. As Hadesi nuk do të mund të na mbajë. Οι ψυχές τώρα αυτών των ανθρώπων πηγαίνουν στον Κύριο. Por shpirtet e këtyre njerëzve tani shkojnë tek Zoti. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι με συμφέρει, λέει, θέλω, λέει, να πάω να μείνω με εσάς γιατί είναι καλύτερο για εσάς, αλλά θέλω και να πάω να είμαι με τον Κύριο που είναι πολύ πιο καλά. Për këtë tha Pauli se dua të shkoj të jetoj të jem tek Zoti, por për ju është më mirë të jem këtu. Όταν τώρα ο Κύριος μας θα κατέβει για να πάρει την νύμφη του, Tani kur Zoti do të zbresë që të marrë nusen e tij, λέει γραφή, τους αποθανώντας εν Χριστώ, αυτοί δηλαδή που πέθαναν χριστιανοί, thot shkrimi se ato që vdiqën në Krisht, αυτοί δηλαδή που πίστευαν αυτό που είπαμε τώρα, τη διδασκαλία αυτή που λέει ο Πέτρος, domethënë për ata që besuan në mësimin që thot këtu Pietri, θα τους φέρει, λέει ο Κύριος, μαζί του. do t'i sjellë Zoti me vetët kur të zbresë të marrë kishën. Έτσι λέει στην πρώτη Θεσσαλονικής 4ο κεφάλαιο και η 13 με 17. Kështu thot tek letra e parë e Salonikasve, kapitulli 4, paragrafi 13 me 17. Αυτοί δηλαδή που πέθαναν μέσα στο Χριστό θα τους φέρει μαζί του ο Κύριος. Ato pra që vdiqën me Krishtin do të vinë të zbresin bashkë me Krishtin, Γιατί είναι κοντά του τώρα, δεν φεύγουν αυτοί από εκεί. sepse janë bashkë me të dhe nuk ikun nga ai. Αυτό είναι το 18 εδάφιο. Το 19 τώρα του λέει ότι θα σου δώσω τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Ky është paragrafi 18. Tani 19 thot se do të jap qelsat e mbretërisë së qiejve. Και ό,τι δέσεις θα είναι δεδεμένο στον ουρανό και ό,τι λύσεις θα είναι λυμένο. Dhe gjithçka që të lidhësh do të jetë lidhur dhe në qiell, dhe të gjitha sa zgjidhesh do të jenë të zgjidhura edhe në qiell. Προσέχτε, όχι ό,τι λύσει τώρα που είναι στον ουρανό ο Πέτρος, όταν ήταν στη γη ό,τι έλυσε. Jo tani që është në qiell për të gjitha sa zgjidh, por kur ishte në tokë, për të gjitha sa janë le të zgjidhura në tokë, janë të zgjidhura edhe në qiell. Προσέχτε το εδάφιο. Ό,τι αν δέσεις επί της γης, όσο βρίσκεσαι πάνω στη γη. Jepni kujdes këtu paragrafit, sepse thot, gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë, pra këtu në tokë që të kesh lidhur, janë të lidhura edhe në qiell. Και ό,τι λύσεις όταν είσαι πάλι πάνω στη γη. Dhe gjithçka që zgjidh kur je përsëri në tokë. Γιατί πολλοί επικαλούνται τώρα τον Απόστολο Πέτρο να τους βοηθήσει ή να τους μεταφέρει ο Πέτρος από τον Άδη στον ουρανό. Δεν γίνονται αυτά. Sepse shumë njerëz i luten Pietrit që t'i zgjidhe pra nga Hadesi t'i çojë në qiell. Domethënë këto nuk bëhen. Το κλειδί το έχει ο άνθρωπος που είναι πάνω στη γη και μιλάει σε ανθρώπους τώρα που είναι πάνω στη γη. Με την παρουσία του. E ka njeriu që është në tokë dhe ju flet njerëzve që janë në tokë. Και αυτό δεν το δίνει μόνο στον Πέτρο, μετά το δίνει στους μαθητές και σε όλους εμάς. Dhe këtë qelës nuk ja e dha vetëm Pietrit, por pastaj ju a dha dishepujve dhe na jep të gjithëve të ne. Αν θα πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 20 κεφάλαιο, στο Κάπα, Po të shkojmë tek kapitulli i 20 i Ungjillit sipas Gjonit. διαβάστε από το 21 έως το 24, τα τρία εδάφια. Lexojmë nga 21, 22 dhe 23. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 20, 21, 22, 23.
Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri: "Aqja me ju, sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu dhe unë po ju dërgoj juve." Dhe si tha këto fjalë, hukati mbi ta dhe tha: "Merrni frymën e shenjtë. Kujt do t'i falni mëkatet, do t'i jenë falur. Kujt do t'i mbani, do t'i jenë mbajtur." Εδώ τώρα μας λέει, δεν το λέει μόνο στον Πέτρο, το λέει σε όλους τους μαθητές που στέλνει ο Κύριος. Këto nuk ja tha vetëm Pjetrit, por a thot të gjithë dishepujve që dërgon Zoti. Τους λέει ότι εν εφήσεις όπως με έστειλε ο πατέρας, στέλνω κι εγώ εσάς. Ju thot se sikur më ka dërguar mua Ati, ju dërgoj edhe unë ju. Μιλάει σε ανθρώπους που βρίσκονται στη γη και τους αποστέλει ο Κύριος να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ju flet pra njerëzve të cilët janë në tokë dhe i dërgon tek njerëzit e tjerë për të predikuar Ungjillin. Δεν μιλάει για αυτούς που είναι στον ουρανό, μετά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι ψυχές. Nuk ju flet për ato shpirtra që janë në qiell, sepse pasi të ikën njeriu nga toka nuk mund të bëhet për atë shpirt asgjë. Είναι αποφασισμένους στους ανθρώπους να πεθάνουν, μετά είναι κρίσεις, δεν γίνεται κάτι άλλο μετά. Është e vendosur pra për njerëzit që të vdesin dhe pastaj të bëhet gjyqi, nuk mund të bëjnë gjë pas vdesjes. Εν επίσης ο Κύριος είπε λάβετε πνεύμα Άγιο. Pra, hukati mbi ta, fryu pra mbi ta dhe ju tha merrni frymën e shenjtë. Εδώ τους λέει το ίδιο πράγμα, αυτό που είπε και στο Πέτρο. Këtu ju thot të njëjtën gjë sikurse i tha Pjetrit që lexuam. Ότι εάν κάποιον συγχωρείτε τις αμαρτίες, είναι συγκεχωρημένες. Thot, në qoftë se dikujt i afalni mëkatet, do të jenë falur. Και αν τις κρατάτε, είναι κρατημένες. Dhe në qoftë se do t'ja mbani mëkatet, do të jenë të mbajtura. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς συγχωρούμε αμαρτίες. Kjo nuk do të thotë se ne falim mëkate, αλλά είμαστε μάρτυρες σωτηρίας ή κατηγορίας. por jemi dëshmitar për shpëtim apo për akuzim të tjetrit. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος, να σας το πω πρακτικά πώς είναι αυτό, Dhe t'ua them tani në mënyrë praktike se si bëhet kjo. και λέει σε ένα ποιμένα, σε ένα εργάτη του Ευαγγελίου, Vjen një njeri dhe i thot një bariu të kishës apo një punëtori të Ungjillit. λέει εγώ έχω κάνει εκτρώσεις, I thot se un kam bërë dështime për shembull gruaja që ka qenë, έχω πει ψέματα, έχω κάνει απάτες. apo kam thënë gënjeshtra apo kam bërë mashtrime. Το ρωτάει τώρα ο ποιμένες, ο εργάτης του Ευαγγελίου. E pyet tani punëtori i Ungjillit ose bariu i kishës. Τα άφησες τώρα όλα αυτά? I ke lënë tani të gjitha ato që ke bërë? Ke hequr dorë? Μετανοείς για αυτά που έκανες? Pendohesh për sa ke bërë? Τα εγκατέλειψες τώρα, τα παράτησες? Ke hequr dorë nga gjitha ato? Λέει ναι. Thot po. Τότε τον λύνουμε τον άνθρωπο. Του λέμε ότι ο Κύριος σε συγχώρεσε, στα έσβησε, τα πέταξε στα βάθη της θάλασσας. Atëherë e zgjidhim njeriun duke i thënë se Zoti t'i ka falur të gjitha dhe i ka hedhur në thellësitë e oqeanevet. Εάν όμως ο άνθρωπος αυτός μας πει ναι, έχω σταματήσει, δεν κάνω πια εκτρώσεις, Por nëse përsëri thotë se kam ndaluar dhe nuk bëj më që të heqi fëmijë, αλλά συζώ παράνομα, por bashkëjetoj pra në mënyrë të paligjshme. του λέμε ότι δεν συγχωρήσει. Atëherë i themi se nuk falesh. Εκείνη την ώρα τον δένουμε τον άνθρωπο. Në atë moment e kemi lidhur njeriu. Ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί πια να ξαναλυθεί. Çfarëdo që të bëj nuk mund të zgjidhet me. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί τώρα είναι να την αφήσει αυτή τη γυναίκα. E vetmja mënyrë që të zgjidhet është që ta lej atë grua. Όταν δηλαδή εμείς πούμε ότι επειδή συζείς με αυτόν είσαι μοιχός, αυτό ισχύει μέχρι την κρίση πια. Kur ne i themi se
nëse bashkëjeton me dikend dhe shkel kuloren tënde, kjo që është e lidhur në të deri në ditën e gjyqit. Εάν όμως την αφήσει, το βαπτίζομαι στο νερό και ο άνθρωπος είναι λυμένος. Por nëse do të heqet dorë nga së bashkëjetuari me të paligjshmin, që nuk I takon domethënë, atëherë ne e pagëzojmë dhe zgjidhet nga ajo çështje që ishte. Δεν έχουμε εμείς καμιά λυσίδα άλλη να δένουμε τους ανθρώπους, ούτε να τους λύνουμε. Έχουμε κλειδιά να λύνουμε. Nuk kemi ne zinxhir që të lidhim dikënd, apo s'kemi qelca që t'i mbajmë në pranga. Το κλειδί είναι αφήνεις την αμαρτία, σε συγχωράει ο Κύριος. Por qelsi është e lën mëkatin, atëherë të fal Zoti. Δεν την αφήνεις την αμαρτία, δεν σε συγχωράει ο Κύριος. Nuk heq dorë nga mëkati, nuk të fal Zoti. Αυτός ο λόγος τώρα που του λέμε θα τον κρίνει εκείνη την ημέρα τον άνθρωπο αυτό. Kjo fjalë pra që I themi, do ta gjykoj atë njeri, atë ditë. Ό,τι και να κάνει, τον έχουμε δέσει τότε. Çfarëdo që të bëj, është I lidhur ai njeri. Μπορεί να πάει μετά παρακάτω και να βρει ένα άλλο πειμένα. Mund të shkoj pastaj dikun tjetër dhe të gjej një tjetër bari kishe. Και να του πει μην ακούς τι λέει ο Αντώνης, εγώ έλαγω να σε παντρέψω παράνομα, δεν πειράζει. Dhe ti thot ai tjetri mos e dëgjoj Andonin se ç'thot, unë do të martoj, le të jetë e paligjshme martesa jote. 200 ποιμένες μετά να τον ξαναπαντρέψουνε, είναι δεμένος. 200 barin kishet nëse e martojnë pastaj, ai përsëri është I lidhur. Γιατί εμείς του βεβαιώσαμε βάσει του λόγου του Κυρίου ότι ο άνθρωπος, εάν την παντρευτεί αυτή παραδείγματος χάρη που συζεί, είναι εμιχός. Sepse ne e sqaruam se në qoftë se do të martohet me atë që bashkëjeton, domethënë, dhe nuk është gruaja e tij, është shkelës sikurores. Πάει τώρα σε ένα άλλο ποιμένα και του λέει εγώ σε παντρεύω και τον παντρεύει παράνομα ή του λέει δεν πειράζει που συζείς. Dhe shkon tek një bari tjetër I kishës dhe e marton tjetër, I thot nuk prish punë se bashkëjeton me atë. Αυτό που του είπε ο δεύτερος δεν έχει καμία σχέση. Είναι δεμένος ενώπιον του Κυρίου. Atë që I tha I dyti tani nuk ka të bëjë as pak me të, sepse ai përpara Zotit është I lidhur. Ή αν πάλι του είπε πρώτα ένας άσοφος ποιμένας, δεν πειράζει αυτό που κάνεις, δεν είναι αμαρτία. Dhe nëse I ka thënë I pari, domethënë, një bari tjetër I ka thënë se ajo që bën nuk është mëkat. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Mëkati është mëkat. Όταν έρθει και του πούμε αυτό που σου είπε ο ποιμένας δεν είναι σωστό, αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Por kur të vijë dhe ti themi se atë që të ka thënë ai tjetri nuk është e saktë, sepse kështu thot fjala e Zotit, από εκείνη την ώρα είναι δεμένος ενώπιον και στον ουρανό και στη γη. Τελειώνει αυτός. Nga ai moment është I lidhur edhe në tokë edhe në qiell, pra, me fjalën që Ο λόγος που του είπαμε βάσει του λόγου του Κυρίου θα τον ακολουθεί μέχρι την κρίση. Fjalën që I tham, pra, që është sipas fjalës të Zotit, do ta ndjekë deri në ditën e gjyqit. Εάν αφήσει την αμαρτία, συγχωρείται. Nëse e lën mëkatin, pra heq dorë, falet. Και αν δεν την αφήσει, του την κρατάει ο Κύριος μέχρι που να πάει στην κόλαση. Dhe nëse nuk heq dorë, atëherë ja mban Zoti këtë mëkat derisa të shkojë në ditën e gjyqit të madh. Amin.